Japung yang dalam pogok naboh bohdriannya seponya. Yang kedua yang selanjutnya wateta mulai tahlil la ilaha illallah yang sebenarnya kibanda mulai qauluhu ta'ala afdalu dzikri fa'lam annahu qauluhu ta'ala fa'lam annahu afdalu dzikri fa'lam annahu yang sebenarnya kiban. Jadi ba'dil dalam puh dayung, adapun ba'dil dalam puh gob cabung di dalam puh dayung. Wati hana boh rut o dalam puh dayung, wati na boh rut boh dalam puh dayung. Ya. Ya, jadi yang pertanyaan ji cabungnya dalam puh dayung, bohnya dia dapat juh puhan. Ya, mungkin mana maksud pertanyaan. Lung naba mamplam naba mamplam ipajuh boh mamplam lung leleng ijo anak-anak mamplam lung leleng diatik dalam pura pura naba mamplam tapi nare anak mamplam yang ipajuh leleng iba dalam pura timoh dalam pura tapi nyambak mamplam lung padahal kan jawa dengan bak-bak dalam pura nyambak mamplam lu mampaki depan aku hai bak mamplam lu boh-boh dah lu man paki depan nanti moh dalam pogop bak mamplam depan timoh dalam pogop nyen menyegela ke sewa wajib sewa lapak bak uram mamplam dia sewa mamplam matagop gedanya wajib telake sewa nyen menyegela tak ada punya atagop polam yang cabak dalam pogop anu gop bak gop cabung dalam pogop dayung nyan mandu menteng atapo bak ke atapo lembu yan Abu Dujanah kana dalam sejarah iganya na bak kurma gop bungkuk dalam pogoknya lihat sama yang subuh sabi-sabi awal kita biat pakon segalam dibedah anaknya dibedah nyan buka awal gak pilih boh kurma gop yang kadruh dalam pokoknya baik pajuh lah anaknya pada kurma gop ya bungkuk dalam pokoknya nyan boh druh dalam pokoknya baik timi pajuh boh kurma duruh li anak maka li Abu Dujanah nyan ban sabit ti uro perhatian Nabi perhatian pakai awal cantik tapi kepegah ada yang tujuan akhirnya ngeblau bak sirah sahabat kata orang malun tuan kemudian dia geblau baknya ya gebak blau pukul bak je blau kemudian ya tinggal dalam puji pukul dipijit dalam puncak sewa baru hanali kita bi awal itu ya hana awal debit dia sama ya pakan ada akhir dalam puhnya kamilik kah kamilik kan ya nyan ban boh pinung gop boh mu pukun coklat gop yang rut dalam puh dayung nya mandu mantang ada gop boh dian gop ya yang keban teman lagi dayung setan laki sewa yang cabul dalam puh dayung mono takun je nyo dengku nyo sewa angin nyo ono cio udara nyo dalam pulung ya nyo cabung dendrang dalam pulung nyo lumpuh sewa lapak ke cabung dendra ne 3 buah umpama 5 buah beri ana pupu yang sewa tadi anda mang buah tak cok sewa kata ya lebih payah pulang lepas tu memang kagak pijin lagi yang kagak tim sewa le rumpah bak dia ya kak